Prema službenim podacima, od ukupno upisanih 1435 glasača u Varaždinskoj županiji, na unutarstranačkim izborima glasalo je njih 866 ili 60,35%, a samo 2 listića bila su nevažeća. Zoran Milanović osvojio je sve gradove u Varaždinskoj županiji. U Varaždinu je tako osvojio 61,94% glasova, dok je njegovom protukandidatu Zlatku Komadini pripalo 38,06% glasova. Rekordnih 92,31% glasova Milanović je osvojio u Ludbregu, dok je u Novom Marofu odnos bio 75:25%. Inače, 100% broj glasova Zlatko Komadina dobio je u općinama Breznički Hum i Veliki Bukovec, a njegov protukandidat Zoran Milanović u općinama Beretinec, Martijanec, Sveti Đurđ, Trnovec, Bartolovečki i Vinica. Da će Zoran Milanović pobijediti na unutarstranačkim izborima u Varaždinskoj županiji moglo se vidjeti na završnom skupu održanom u Varaždinu. Okupljenim je članovima rekao kako vjeruje da će imati priliku voditi stranku i naredne 4 godine. Naš zadatak je da skupimo glave zajedno, da okupimo sve ono što na ljevici i u centru progresivno i slobodarski i zapadno i napredno diše, da, i zapadno i napredno, da. I to smo pokazivali da smo u stanju ranije i bit ćemo opet.